vahaxi mahungu ya SABC haxa twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. Nkavelo mabazi yo wisela vaakatiko eka rikwavo eMalawi. Iran na America va fikela ntwanano wo veka matlhari ehansi na ku pfula Strait of Hormuz xikan'wekan'we. Kasi ka mitlangu Bafana Bafana va ri va ha ri na ntshembo eka mitlangu leyi landzelaka eka mphikizano wa World Cup. Vaka hina intsaka ku tlhela hi hlangana kambe ka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 kasi ya kumeka na ka channel mahungu ya SABC Lehaye leyi haxaka vuhaxi bya DTT. Riperele mfumo wa Malawi wu le hansi ka ntshikelelo wo kumela vaakatiko va rona mabazi ya ku va rhwala va vuya eka rikwavo. Magidgidi wa vanhu va Malawi va karhi ku fika eholweni le Durban va lava ku khandziya mabazi va muka. Kambe mabazi ya tele ku tlula kambe vanhu va tele ku tlula mabazi. Sweswi ku na kwalomu ka magidinkombo wa vanhu lava nga yimela mabazi va lava ku muka. Vatirhi va hofisi ya mfumo Malawi va ri nhlayo ya le henhla leyi yi tikisa ntirho. Ku na mhani loyi a ri emireni loyi a nga boheka ku yisiwa exibedhlele tanihileswi nkarhi wo kuma n'wana wu nga fika a ha fuwele bazi ro ya kaya eMalawi. Maphorisa na vona va kala va khoma hasahasa kumbe va khoma ku tika loko ku va ku humelela nghizi miqhunu endhawini leyi. Vanhu va Malawi a va nga tsakangi ku vona miqhunu naswona va vuye va ringeta ku n'wi hlongola hi ku va nga hasahasa. Va ri miqhunu hi a nga va hlongola laha tikweni naswona hi leswi va karhi va yimele mabazi va tamuka ku nga leswi miqhunu u lava yini laha va ri vo a va lavi ku n'wi vona. Xandla xa holobye wa matiko mambe Njabulo Nzuza u ri matiko ya Afrika ya karhi ku tirhisana na mfumo ku vona leswaku vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini va tlhelela eka rikwavo. Nzuza a vika hi ta xipano xa vaholobye lava tirhanaka na swiphiqo swo nghena ka vahlampfa lava nga riki na maphepha ya mpfumelelo wa ku va laha tikweni. Kambe u ri mhaka ya ku va vahlampfa va hambanyisiwa na vaAfrika-Dzonga va ya vekiwa enkambeni hi xivona ha wona makungu ya mfumo wa Afrika-Dzonga. South Africa took a decision long time ago not to have refugee camps in the country. It is something that has been widely accepted by the global community, even within us as a country. But now we are faced with a situation of a problem of illegal immigration, movement of people into the country illegally. And then we have a responsibility to make sure that those who are in the country illegally, we actually deport them. I think if you look at the 10th of June, we deported about 980 Malawians from our deportation center in Lindela. Even as I'm speaking with you right now, there is a situation in Sherwood Park with quite a number of illegal people who are there. And about 1,307 of them have been verified all to be illegal. We have already started the process of moving them out of the country. We've had 8 buses that are moving them, moving about 418 adult females and 178 kids. So those who want to come into the country legally are welcome through our refugee and asylum seeker protection. They will not be in refugee camps. They're expected to integrate with the community and live amongst the community. What we're having a problem with those who cross the border illegally and become illegal in the country, and obviously we then have to deport them when we find them. Vaakatiko, vafundhisi na vafambisi va masipala va hlengetane switarateni swa le KwaNqonqaba eMossel Bay va kombela leswaku ku va na kurhula no hanyisana kahle exikarhi ka vaakatiko. Machi lowu landzela madzolonga yo kombisa ku vilela mayelana na vukona bya vahlampfa lava nga riki na maphephe edorobeni leriya. Machi wu kondleteriwe hi minhlangano ya vukhongeri na masipala wa Mossel Bay. Xikongomelo xa Machi hi ku kondletela kurhula endzhaku ka migingiriko ya madzolonga yo kombisa ku vilela ehenhleni ka vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini. Swivulavulo swi tshikelele mhaka ya leswaku madzolonga ya nge ololoxi swiphiqo leswi nga kona swo fana no pfumaleka ka mintirho. Naswona va kombela mfumo na vathori ku nghenelela eka ku herisa swivangelo leswi karhataka vaaki.
Violence is not the answer. The foreigner is not our enemy. Our enemy is poverty, and the poverty that must be dealt with here in Mossel Bay. Everybody must give themselves and time to make sure that the poverty is dealt with, but also most importantly, for those who employ people, to employ people not because they want cheap labor, but to employ them for their skills, to make sure that the police do their work, to make sure that the Home Affairs does its work. Understand that other people has got the same needs as our people in our country, and for that reason they come here to experience that, and they come here for that opportunities. So we must please understand and keep it in mind whenever you hurt somebody, that is the effect, the bigger effect of that, and that we please trust our agencies to do their work. We say thank you because it was a success and the Lord was good. Everything went well. We bless God for that, and we are still saying, peace, be still. Vakondleteri va machi va tshemba leswaku vun'we lebyi nga kombisiwa hi vaaki byi ta herisa ku tshikuselana mahlelo ku nga kona. Mfumo wa laha kaya wu kale wu swi kota ku vuyisa ntsumbu wa wanuna wa le Kranscorp eKwaZulu-Natal kusuka hi le Russia. Sihle Makhaya u love a ri eRussia hi N'wendzamhala lembe leri nga hela endzhaku ko kanganyisiwa a yisiwa enyimpini ya Russia etikweni ra Ukraine. Endzhaku ka tin'hweti tinharhu to vava, ndyangu wa ka Makhaye eku heteleleni u ta kuma makumu. N'wana wa vona wa xinuna Sihle u suke laha Afrika-Dzonga hi N'wendzamhala lembe leri nga hundza endzhaku ko thoriwa hi vanhu lava nga tiviwiki, laha a va vula leswaku u ta va murindzi eRussia, laha a nga va a tshika ntirho eGauteng hi xitshembiso xa muholo wo antswa. Tatana wa vana va 5 u ve a lova endzhaku ka tin'hweti tinharhu. Ndyangu a wu ehleketelela leswaku Makhaye a nga va a love hikwalaho ko va a nga kumi vutshunguri lebyi faneleke bya vuvabyi bya chukele. Ndyangu wa yena wu be mandla wu vuyelela eka mfumo endzhaku ka ku nghenelela ka President na holobye wa matiko mambe Ronald Lamola. Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu umndeni wa kaMakhaye ukuphumula bengakutholi bathi abantu kule ndlela le eqalwe ubaba ngapha. Ngiyabonga kakhulu na ku South Africa abakwazile ukuthi banikelele ukuthi kukhona ukuthi baba abantwana bamabuye phesheya. Ngiyabonga inkosi inibusise kwande nalapha enithathe khona. Ngiyabonga ungqongqoshe nalabo asebenikelile ngokufika kwakhe ebuye phesheya nakulabo abanikelile bamakhaza ukuthi bakwazi ukungithwala aze afihleke ubaba abantwana bami. Holobye wa tiyindlu eKwaZulu-Natal Siboniso Duma Ori i mhaka leyi vilerisaka ku va mihlangano yo thola vanhu va le matikweni mambe va lava ngopfu Afrika-Dzonga. Hi Nyenyanyana endzhaku ka mikanerisano ya vuyimeri, mfumo wu tiyisise ku tlheriseriwa loku hlayisekeke ka vavanuna va 17 lava nga yisiwa eRussia hi Mawuwana lembe leri nga hundza, nakambe a va kanganyisiwe hi ku tshemba leswaku va ta kuma vuleteri byo rindza eRussia. The mortal remains from Turkey arrived at OR Tambo International Airport on Saturday before 11 a.m. Important ladies and gentlemen, yesterday the family received the mortal remains around 1 p.m. at the Dube Trade Port Cargo Terminal. It was indeed an emotional moment. There has been a long agonizing wait, as you know, the issue when the loved ones have departed. On the issue of the funeral preparations, ladies and gentlemen, the family has informed us that funeral will take place this coming Saturday on the 20th in the area called Fugapansika, Ward 6, Kranscorp, under Umvoti Local Municipality. Magqweta ya Vusmuzi Cat Matlala va tshike ku ya mahlweni na xikombelo xa leswaku vachuchisi va sindzisiwa ku paluxa matsalwa hinkwawo ya vumbhoni bya swihehlo leswi Matlala na vahihlokulobye va nga langutana na swona. Matlala na vahihlokulobye a va tlhele ekhoto ya le henhla eJoni namuntlha. Va hihlo hi ku ringeta ku dlaya mutlangi wa xitori xa Muvhango eka SABC2 Tebogo Thobejane na n'wamathekisi wa le KwaMhlanga Joe Sibanyoni. Va byeriwe ku vuya ekhoto hi Wavunharhu. Se i tin'hweti ta mune magqweta ya Vusmuzi Cat Matlala va ri karhi va sola mfumo hi ku ala na vumbhoni byin'wana. A va lava maphepha lawa ya nga na tirhikhodo ta mintila ya mimovha ya maphorisa
leyi nga tirhisiwa ku ya khoma Matlala na switatimende swa timbhoni, kambe sweswi gqweta ra Matlala u ri se ku na ntwanano exikarhi ka vona na mfumo. I can place on record that my learned friend has provided us with a memory stick that contains one document that we were short of. I've not had opportunity to properly consult the document to see that we are happy with that. Kekana loyi a hehliwaka hikuva yena wa xibalesa u cince gqweta, kambe muavanyisi William Karam a nga tsakisiwi hi mhaka leyi, tanihi leswi gqweta lerintshwa a nga ri kona ekhoto. Is his attorney aware that next week is recess? He has not yet spoken to him. Yes. And is your attorney, what does he think? That he'll come when it suits him to come? And the court must just convene and wait for his arrival. Hi le tlhelo gqweta ra Mavusela ri kombele khoto leswaku Mavusela a vona dokodela wa mahlo, tanihi leswi a nga na tihlo leri vavaka. U tlhele a boxa swivilelo swa leswaku vafokisi va ringete ku teka tintiho kumbe ti-fingerprints ta Mavusela hi nkanu loko a ri ekhotsweni. My client's instructions to me in this regard are as follows. Firstly, he needs to know exactly in connection with which case they intend to do so, and he has asked at all times that his legal representative be present when the investigating team wishes to take any fingerprints or swabs from him. It is not refusing in principle, but that he requires to know exactly what it's for. Kambe mfumo angule hi ku vula leswaku mhaka ya tintiho a yi fambelani na milandzu leyi. We rely on Section 36 capital C of the Criminal Procedure Act, which empowers the police that if there is a suspicion against a person that may be involved in an investigation and may provide information, the police can, without a warrant, obtain his fingerprints. Vahehliwa va ta vuya ekhoto hi Ravunharhu. Ku nghelerisiwa vana eka mintirho ya vugevenga i xin'wana xa swiphiqo swikulu la Afrika-Dzonga. Ndhawu ya Cape Flats eCape Town i yin'wana ya tindhawu leti nga tela hi ku dlawa ka vana hikwalaho ka ku lwisana ka mintlawa ya tinsulavoya. Minhlangano leyi lwaka na vugevenga ya vilela swinene hi mhaka leyi. Swiphiqo leswi nga ni ku onha eka vaaki ni ikhonomi, ku fana ni nkayivelo wa tiyindlu, ku pfumaleka ka switirhisiwa swa mitlangu ni swin'wana swa vuhungasi xikan'we ni switirhisiwa, ku katsa ni nsirhelelo lowu ku ehleketiwaka leswaku mintlawa ya swigevenga ya wu nyika ngopfungopfu etindhawini leti nga ni vusweti. Leswi swi tshahiwe tanihi swin'wana swa leswi endlaka vantshwa va joyina mitlawa ya vugevenga. Neglect, of course, is what characterizes the breeding ground for gangsterism. Whether it's in the form of poor services, weak protection, or limited opportunities. Gangsterism does not arise in social environments where there are many opportunities for employment. Professor Balfour a vulavula enhlengeletanini eYunivhesiti laha swidyondzeki, vaaki ni van'wana a va kanerisana mayelana ni vugevenga. Some of the kids that are involved in crime and shooting, go and speak to them. Some of them don't know that it's a crime to stab somebody. They don't know that it's wrong because we're not educating them. So we need vigorous public education and information campaigns around crime. Hlayele henhla ya vantshwa lava nga tirhiki ni lava tshikaka xikolo swi boxiwe tanihi xiphiqo lexi endlaka leswaku va kuceteriwa ku nghenela mitlawa ya vugevenga, vugevenga lebyi hlelekeke ni migingiriko leyi nga riki enawini. The correlation between gangsterism, crime, and school dropouts is obvious. 65% of youth offenders in the Western Cape correctional facilities dropped out of school between grades 9 and 11.
eka masiku mangani lama hundzeke nhwanyana wa malembe ya 15 hi vukhale wa le Atlantis u balaseriwe a dlawa loko mitlawa ya swigevenga yi balaselana ni ku tlhela ku dlawa mufana wa malembe ya 13 eLonsdale eElsis River. Van'wana vana va ri va hanya ku chaveni. Malangute mahungu ya SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga mfumo Malawi wu rhule hansi ka ntshikelelo wo kumela vaakatiko va rona mabazi ya ku va vuyisa ekaya ka rikwavo. Magidigidi wa vanhu va Malawi va karhi ku fika eholweni le Durban va lava ku khandziya mabazi va muka. Kasi hungu leri ku fikaka xiyimbeleri xa ndhuma xa vuyimbeleri bya jazz Abdullah Ibrahim u lovile. Ibrahim a ri na 91 wa malembe. Vayimeri Amerika na Iran va ri matiko lamambirhi ya fikele ntwanano wo veka matlhari ehansi. Ntwanano lowu wu vikiwa ku va wu sayiniwe ximfumo eSwitzerland. Nxavo wa oyili wu ye ehansi xikan'wekan'we endzhaku ka mahungu yo hela ka nyimpi ya le Middle East. Tiko ra Pakistan leri a ri kondletela mikanerisano yo veka matlhari ehansi ri yangule hi ku vula leswaku ku hela ka nyimpi leyi swi ta tisa kurhula ni le Lebanon leri nga tiko akelana na Israel. Iran na rona ri tiyisisile leswaku ri ta veka matlhari ehansi naswona ri languteriwe ku pfula xiphemu xa lwandle ra le Iran Strait of Hormuz laha swikepe swikulu swo tleketla oil swa matiko swi hundzaka ha kona. Israel leri a ri lwa swin'we na Amerika ehenhla ka Iran a ri nga si yangula nchumu mayelana na mahungu yo hela ka nyimpi. Ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa wu yimisiwile ku fikela Wavuntlhanu ekhoto le henhla ePitori. Khoto yi vikiwe kumbe yi nyike mbhoni ya vahehliwa nkarhi wo vonana na maqhweta a hlamuseriwa hi switandzhaku swa ku va mbhoni yi ala ku nyika vumbhoni. Leswi ta endzhaku ka loko mbhoni Qiniselani Buthelezi a kombisa ku va a nga ha swi tsakeli ku ya mahlweni no nyika vumbhoni ekhoto. Buthelezi i mubohiwa ekhotweni ra le KwaZulu-Natal naswona i mbhoni ya un'wana wa vahehliwa va 5 lava nga le ku tengeni ka nandzu wo dlawa ka n'watipala wa Fanafana hi 2014. Buthelezi u sungule kahle no nyika vumbhoni vhiki leri nga hela kambe namuntlha u ri a nga ha swi lavi ku ya mahlweni. U ri vuxokoxoko byin'wana eka xitatimende xa yena lexi nga nyikiwa khoto a byi humi ka yena. Mali ya ka rhandi yi tilerile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara 16.19 cents, mpondo i 21.74 cents, euro i 18.79, kasi pula ya Botswana i 1.14 cents. Minkavelo ka Johannesburg Stock Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,362 a ounce, platinum i $1,789 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $82.57 mphongolo. Bafana va eka ntlangu wa vumbirhi eka mphikizano wa World Cup vhiki leri. Xipano xa rixaka xi hluriwile ka ntlangu wo pfula mphikizano lowu a wu langute hi mahlo hinkwawo vhiki leri nga hela. Hambiswiritano vatlangi va ha ri na wo ntshembo wo endla ku tiko ri tinyungubyisa. Va ya ombana xipano xa tiko ra Czechia eAtlanta hi Wavumune. Bafana va burisana na vateki va mahungu va laha tikweni ro sungula hi mpfhuka va biwa hi Mexico vhiki leri nga hela. Ricardo Goss u ri ntlangu wa vona na Mexico se wu hundzile naswona va tinyiketele ka mitlangu yimbirhi leyi taku. We obviously disappointed with the results, but I think the performance was good like the coach said. We played a really good side. And I think now we can just learn from the previous game and just take the lessons to the next game against Czechia. And like you say, it's now what's under the bridge. I think in a game of football, you lose, you draw, you win. This is a loss.
We're not used to losing. So yeah, but I think it's lessons learned and you go on to the next one and try to get all the points. Gos Urban va nga tekela nhlokweni leswaku Mexico yi le henhla swinene eka Afrika-Dzonga eka ti FIFA rankings. Vafana lava nga eka 60 eka nxaxamelo wa swipano swa laha misaveni hi vona ve le hansi eka swipano leswi nga ka ntlawa wa A. Gos u ri swa tika ku tlanga na varhurheli va mphikizano ekaya ra vona. It was going to be a difficult game either way. It's just disappointing that people that have actually been in the game and the comments that they give, and you know, it's disappointing in a way. And for some, it's people that you played with. You know, you don't expect people that you were with to speak so much negative stuff. But yeah, look, I think it's everyone's dream to play the World Cup. So I think maybe they've also wanted to be here. Bafana va tlanga na Czech Republic ra vumune. Iva tlanga na South Korea eka ntlangu wa vona wo hetelela wa ntlawa. Swipano leswi swi le henhla ka vona loko swi ta eka nxaxamelo wa swipano swa laha misaveni. Indlela leyi mahungu lama hi mikhomelo wona namuntlha xipiko xa maxelo xa landzela endzhaku ka mavhengele na Tsitsi Baloyi. Mina vito i Musa Mabunda. Riperile Mabunda na khensa ku sirha nkarhi a hilantswa ku xiyimo xa maxelo tshamisekile hi ranga hi madyambu ya namuntlha loko hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo loko hi languta kwele n'walungu ku nga langutela mapapa laha nga va ka kona na moya nga ta va hunga hi 10 wa tikhilomitara hi awara kasi loko languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona na kona ku langutela maxelo ma kahle swinene kasi loko ya KwaZulu Natal ti-chances ta mvula ti kwalomu ka 30% kasi languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape na Western kona ku ta va ku ri ni mapapa kasi Northern Cape kona na kona ku nga langutela mpfula leyi nga va ka kona eka madyambu ya namuntlha kasi loko na siku ra mundzuku kona timpfula ta ku yisa emahlweni exifundzeninkulu xa Northern Cape ku katsa na xifundzeninkulu xa le Eastern Cape kasi ku hi languta xifundzeninkulu xa Gauteng kona ku ta va ku ri ni mapapa na moya nga ta va ka ri hunga hi 10 wa tikhilomitara hi awara kasi elangisa leswaku maxelo tshamisekile hi ranga hi xifundzeninkulu xa Gauteng ku languta maxelo mo titimela nampundzu loko languta ndhawini ta fana na Bronkhortspruit ku ta va karhi ku titimela ni mixo kasi loko famba ka nkarhi ku ta va ku karhi ku cinca kasi languta Springs na ku ta va karhi ku titimela kasi languta June na ta va ku titimela kwalomu ka ma 6 ni mixo kambe ku ta va karhi cinca ku famba ka nkarhi leswaku xifundzeninkulu xa Limpopo xa tshamisekile ku languta maxelo mo titimela ni mixo loko languta ta Polokwane ku ta va karhi ku titimela ni mixo kasi languta Lephala na ta va karhi ku titimela ni mixo na ndhawu ta fana na Thabazimbi ni mixo ku ta va ku titimela kambe ku famba ka nkarhi ku ta va karhi ku cinca Giyani na yona i ta va yi karhi titimela ni mixo kasi languta leswaku xifundzeninkulu xa le Mpumalanga xona xi tshamisekile ku languta maxelo mo titimela ni mixo loko languta maxini ku ta va ku titimela ni mixo sekunda na ni mixo ta va ri ku titimela na Standard 2 na yi ta va ri ka 2 ni mixo kasi ku yi languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu Natal xona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene ku languta Mnambiti ku ta va karhi ku ni maxelo ma kahle swinene u ri ta va ri na maxelo ma kahle swinene Richards Bay ta va ri ka 17 ku ya eka 23 kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa le Eastern kona nakona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo laha nga ta va karhi ku nghenela mpfula laha na lahayani kasi loko ndhawu to fana na Mthatha kona ku ta va karhi ku titimela komana na ta va karhi i titimela eka siku ra mundzuku kasi loko languta xifundzeninkulu xa le Western Cape na kona u nga langutela maxelo mo titimela loko ndhawu ta fana Winchester ku ta va karhi ku titimela kasi loko languta George na yona yi ta va ri ka 8 ku ya eka 17 kasi ku languta xifundzeninkulu xa Northern kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle swinene karhi ku ta va karhi nghena mpfula laha na lahayani loko ndhawu ta fana na Vukurumani ku ta va karhi ku titimela ni mixo kasi loko languta ndhawu ta Kimberley yona yi ta va ri ka 17 ku ya eka 21 languta xifundzeninkulu xa Free State kona nga langutela maxelo mo titimela ni mixo loko ta Bothaville ku ta va ku titimela ni mpundzu kasi ta Kroonstad na yona ku ta va karhi titimela kasi languta Ficksburg yona yi ta va ka 6 ku ya eka 16 kasi ku languta xifundzeninkulu xa Northwest yona u nga langutela maxelo ma kahle kambe ni mixo ku ta va karhi ku titimela Vryburg yi ta va karhi titimela laha nga ta ka 6 ku ya ka 30 loko languta ndhawu ta fana Rustenburg yona yi ta va ka 8 ku ya ka 21 ku languta Mahikeng yi ta ka 7 ku ya eka 22 u languta Tosca yona yi ta va ka 7 ku ya eka 23 la ku ri maxelo mkhomelo na ka madyambu namuntlha raperile